Kusenabantu ku-TikTok ukuthi uma kuvela especially umuntu wesimame ekhombisa ukuthi akwagoqa kwi-background udlala ingoma kaKhuzani, sometimes ufake ne-regalia enombhalo kaKhuzani nekhanda likaKhuzani. Thola ukuthi indoda yomuzi, indoda kumele ngabe manje inesithembu, okumele ngabe iy'ngane zayo zifunda ko-university manje. Uthola iyothuka ingane encane isho ngenhlamba ikhompe ngaphansi kwey'dwaba zonina. Ubone ukuthi sometimes when it comes to maskandi khona apha ingqondo umuntu ayithatha khona, angazi noma eyivalela kuphi ekopini or something, just because umbone nje edlala ingoma kaKhuzani ku-TikTok. And lapha ku-TikTok kunama-options amaningi. It's either you block lowo muntu loyo ukuthi awufuni ukumbona, since wena unyanya ingoma enoKhuzani uyambhlokha lowo muntu loyo, uyayiskipha leyo video leyo, uyadlula kuyo, akusaphinde umbone. Cha, ngoba umuntu akuvumi ukuthi hhayi askiphe, kumele abhale something, hhayi amusho ngenhlamba akhulume. So bese uyazibuza ukuthi-ke kahle kahle sikhula nini, ikuphi lapho khona umuntu ingqondo yakhe yosebenza khona ukuthi this is umusic kamaskandi. Umuntu nomuntu uthanda umuntu amthandayo, angeke kube lelo qhawe lelo olithandayo kuphela elizokwenza izinto, angeke kube yilona lodwa eligcola ku-TikTok. Nabanye abaculi ongabathandi bazogcwala khona. Iy'ngane zakwethu bengasakwazi ukungena ku-TikTok bese zisaba ithuka ngenhlamba, zisaba ukuthi bazoyithuka, iy'bheve ey'ndala ey'hlulwe impilo ey'ngazi ukuthi yini zingaphumeleli, zibe ibhizi ney'nhlamba ku-TikTok, ziyisaba lokho iy'ngane. Iy'ngane obonayo zisayifundela iy'kole, zisakhula, zijabulela nje umculo kaKhuzani, iqhamuke nje imbeva endala nje isho ngenhlamba. Bekubuhlungu kakhulu lokho, bekubuhlungu kakhulu. Kodwa engikuthandile nengikubonile this time around, thema ngibheka noma zibe khona iy'nselelo, iy'ngane zakwethu ay'kwazile ukuthi ziwufake umculo kaKhuzani, ziwafake ama-regalia, zenza amavidiyo ngazi ingoma kaKhuzani, which was good, okubuhle kakhulu. Nabo bayakwenza lokho ngomculo abamthandayo, uthi abheka laphana amavidiyo akhe 56,000 abantu abenze amavidiyo ngalo music loyo. Usho ukuthi bona ade bethukwa? Cha, ade bengathukwa. Pho yini abantu befile the need ukuthi-ke ngoba nake sekunomuntu owenze ividiyo ngengoma kaKhuzani kwaguqa sekumele athukwe? Lokho nje ukubabhabharisa nokuba nengqondo nje encane engekho evaleke ekopini. Kodwa phela akumangazi-ke thina siyazi la ukuthi kuhamba kanjani, asikho-ke lapho. Niqhubeke nje bosisi, nina nikwaziyo ukuthi nenze lowo msebenzi loyo, nidlale lezo y'ngoma lezo, ningasabi. Nabantu abakwaziyo ukuthi-ke benze amavidiyo amnandi, baqhubeke, siyawathanda lawo mavidiyo, siyawabona, siyawalayikha, i-content iyakhula kube kuhle. Ubonakala umsebenzi kaKhuzani ukuthi kunabantu abawu-appreciate-ayo, abawu-enjoyayo despite iy'vunguvungu ezibakhona, because angazi abantu befuna ukwenza ngathi u-TikTok wasemakhaya akubo asazi ukuthi hhayi becabanga kanjalo, because u-TikTok akona wakubo, akusiwona onina. U-TikTok wale lapho wakhanda khona umuntu uphosta into ayithandayo. So ukuthi umuntu usuke sethinteka kuphi kanjani angazi, ngoba nami awufila ngathi kuphosta umuntu abangamthandi, nawe iphosta wakho omthandayo. Akekho umuntu onedatha ongela ukuthi uzothuka omunye umuntu enxa ukuthi uphosta uKhuzani, leyo nto leyo ayisebenzi. So kujabulisile ukubona ukuthi hhayi kulokhu-ke hhayi i-album kaKhuzani ivuse abantu abaningi, abantu abaningi bayi-enjoyile, bayidlala, maningi amavidiyo alaphana. Noma ungangena nje ku-TikTok uzobona nje ukuthi hhayi this time was different, and futhi asazoqhubeka adlale isikhathi eside. Iyona nto efunakalayo-ke lokho. Umuntu nomuntu ofisayo ukuthi afake ividiyo ayithandayo ayifake, ngaphandle kokusaba ukuthi khona umuntu ozokhuluma into ethize, futhi ube proud ngalokho. Iy'nhlamba siyazi bazalwa khona laba bantu ey'nhlambeni, bakhuliswa ngazo, so abasasabi nje ukuyikhipha inhlamba, futhi abanamahloni, badala futhi benjalo. Akusikhona nokuthi sometimes iy'ngane ey'ncane kusuke nje kungabantu abadala, ngiyababona besimame jwayele ukuba amadoda impela, ubona indoda ihloniphekile le, futhi zabe le ndoda manje siney'nkomo zayo nje kodwa lokho ayikwenzi. Kodwa-ke angeke sathini, iy'ngane zakwethu oba yini benokunibona laphana ko-TikTok impela kodwa eyi osisi hhayi basenkingeni, because uma uyindoda, indoda iyakwazi ukuy'mela ukuy'khulumela. Uma ukuthi kumele impela nikhombane, ngamane nikhombane ngemini. Kodwa-ke abantu besimame kuy'buza ukuthi bona benzeni-ke, bafela ukuthi bathanda nje uKhuzani, kumele bangaku-display ukuthi bayamthanda, because bakhona phela bayamthanda, bayay'fela ngomculo wakhe. So niqhubeke ngane zakwethu nikukhombise nje uthando, likhombisa kuKhuzani ngey'khathi zonke,
Osisi banamathenti ahlukene bayakwazi ukuyishipha kakhuzane. It's lovely. Lokhu siyakuthanda kakhulu. Content yethu soqhubeka siyibheke, silike, sikhomente. Umsebenzi omuhle nenziwa eGauni laKhuzani. Siyabonga.